Abafundi bebanga lematriki baye bajongana nemingeni eliqela kulonyaka edale uphazamiseko kwinkqubo yokufunda ukusuka ekuvalweni kwezikolo ngenxa ye-COVID-19. Izixholo-xholo bezikhatshwa ludushe ngoku ngucimicimi wombane uphazamisana nokufunda kwabo. Abafundi bayaluva uxinzelelo ludalwa ngucimicimi wombane. Abafundi baphulukana neeyure ezine nangaphezulu ngenxa yalo cimicimi wombane. Abanye basebenzisa itorch ne-cellphone ukuze bafunde. Ekhaya ngifunda usually ngijwayele ukusebenzisa ifoni yami, i-flashlight yefoni yami because iyona ejwayele ukungisiza and isikhathi esiningi kuyaye iphelelwe ibattery kube nzima. Load shedding isiphathe kabuhlungu impela, sesibhekana nezingqinamba eziningi njengokuthi asikwazi ukufundela emakhaya emini ngenxa yokuthi kusuke kunomsindo. Ebusuku ilasuku sikwazi ukufunda khona kangconywana, so kuba nzima ke ukufunda ebusuku if ugesi ungekho. Ukanti oluphazamiseko luchaphazela notitshala. We prepare ourselves prior before the lesson. So now when load shedding happens, then you're not able to prepare. Cimicimi wombane uphazamise i-internet ne-Wi-Fi. Abafundi bematriki baxhomekeke kwi-internet ukuze bafumane izifundo ezifakwe online lisebe lezemfundo. Kodwa ngenxa yalo cimicimi wombane abakwazi ukufikelela kuzo.